Dili thangmani lamao Guwahati rail station Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyoni 116 asemani sal palaikha IPFT Srang sal horo Dili thangai sogoinani koktoma IPFT ni adongra Bisibromni haike Delhi ni jontor montro Fainai 23rd August salmario edisi manmani salo Tripura ni sanmongo khorangti sanani bagai lai thangnai kokti saldi boro hastaya karmani IPFT ni adongra salni salo tangsal fungo Guwahati thangai sogoika IPFT ni adongra Piaba rail mal khongo tangtu tuifano Delhi thangmani lama Guwahati rail station Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyoni 116 asemani sal palaikha IPFT Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyoni asemani sal narugoi kutai bagai kaisate kaisa kha tong thongmani ya farlaikha IPFT ni adongrok Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyoni asemani sal narugoi koktuma thumnai rogoi koksaka IPFT Central Committee ni Vice President Pradip Kumar Debormate Organizing Secretary Manik Tripura Media friends, local media friends, Tripura Paisawai media friends. Jeng Mia 18 tarik Agartala ni simi Delhi thanane Delhi obijan ni bagai pelemani tini jeng Kamakha station a jeng kisa joraman khabao jagawa jeng tini chini Tripura ni onnotoma Tripura ni sapati huni sanjangnai Maharaja Bir Bikram Manikya Bahadur ni 116 তম জন্ম বার্ষিকীনা তৈয়ই jeng tinara kisa station joramanai jeng palelem bagai aro bosalaikha angkai jeng tini na thanai Delhi bokha jeng aro Delhi obijan khaina chini rally tongo angkai tini dinala khoboi salkaham chini shesh Maharaja ni celebration birthday celebration belaike hambai chini friends media electronic media di social media no tini jeng Agartala থেকে ফাইয়ে গুয়াহাটি তিনি তাবুক জাস ট্রেন দিল্লি উদ্দেশ্য রওনা রই দङ কামাখ্যা স্টেশন থেকে তো চিনি লাংमा তংसा जों चबा खालायनाय चिनि नाहारमुं कायसानो TTADC Autonomous District Council abano जों statehood खालायनायनि abano जों tisawai update खालायनायनि Tripura land sunamnani sini imam 2009 ni থেকে তিনি 2024 অবধি जों চালুই दङ बा जों চালুই थांनाय तो आं कयनाय जत चिनि हास्तेनि खा गोनां मान गोनां ब्रह्म गोनां जत चिनि त्रिपुरा ताकुते बुकुसंनो आसिंनो कयनाय जोंबाय बाक्सा फाइमिया फानो जोंबाय बाक्सा जरारो मै फानो न तंतति फानो चिनि बागै सुरिदि चिनि बागै मुताय हायकबा गोबां ईश्वर प्रभु आल्लाह तांखामुं काली अबरंनो बेबागनो सुरिदि जा जे मानि मुतायनो सुरिदि जों जेनो गाहाम खुलुमलाय फायमाथुं जोंनि त्रिपुरानि साथे जोंनि दफानि साथे जों आगरतला टु दिल्ली जों जन्तर मन्तर थाङै रैली खालायनाय त्रिपुरानि आन्दोलन खालायनाय त्रिपुरानि चबा खालायनाय उ चबानि बिसिंथै कुनु देरामों कृति खालायै कुनु केबेंमों कृति खालायै जों चिनि चबानो जों सक्सेस खालाय फायमानते हनै जत नव तंनाय नाय तंनाय ताकुते बुकुसं खा गोनां बुमाव फसं जत चिनि बागै नव तंतनि फान चिनि बाय सुरि दं चिनि बागै खुलुमथों ईश्वरनि थानि मुतायनि थानि हनै आं कयनाय जत Srangsal horo Delhi thangoi sogoi mani koktoma IPFT ni adongrok Fainai 23rd August salmarini fungni damsini jorani shimi Delhi ni jontor montro Tripura ni sanmongo khorangti sanai IPFT ni adongrok Guwahati ni shimi biplom ni koktom chini khorang